Өте чоң екен о. Доңқа бар дейін. Өте чоң екен о. Сода болады. Сода болады. Көрелші. Қанша екен бұның бағасы? Айтып болатшы туғандар. 220. 220. Қанша беріп отасыз? Қанша беріп отасыз? 180 беріп отады. Реально. Жоқ. Сода қылы бер. Мына уйдылай тартауыз. Өте чоң екен бар ғой. 180 беріп отады. 220 есі сұрып отады. Чоң екен. Соққылық мал базарында. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 15 февраль 2025 жыл. Алдыда Соққулук мал базарынан мал базарларды көргөзүп беребиз сиздерге. Бир чекеден лайктан басып кириңиздер. Пригородный көчкөн билесиздер, бүгүн ишемби. Мынакей, бааларын бир сыйра көрүп алыңыздар. Майда мүйүздүү малдар үчүн 30 сом, 20 мүйүздүүлөр үчүн 70 сом, жылкылар үчүн 70 сом, жеңил автоунаа үчүн 50 сом, жеңил жүк ташуучу унаалар үчүн 100 сом, оор жүк ташуучу унаалар үчүн 200 сом, парковка 50 сом. Анда эмесе кеттик туугандар. Мына маалымат бериңиз. Кана ушул уйдан баштап көрөлүчү, кана туугандар. Бул канчаны тууган уй, айтыңызчы. 4 тууган. Канча литр сүт берет? Аз боозбу? Аз бооз. Сүтү жок. Канча айлык бооз? 8 ай болду. 8 ай болуп калды, Мына өзүбүздүн эле жергиликтүү уй экен, Бир айдын ар жак бер жагында туйт. Жаңы тууганда канча литр сүт берет эми ушул? 12, 11. Жакшы. Канча сурап атасыз эми ушуга? 120 миң сом сурап атат бир тууган. Бүгүн мындай соода болдубу? Соода болуп атат. Ушуну канчага беребиз? Кан базарда тын айтың бирокчу. Канчага чыкты соода? 104 чыкты. 104 мына туугандар. Соодаңызды берсин, 104 берген жоксуз, Канчага болсо бересиз мына? Айтыңчы. Ой, базарын көтөрүшүнө. Ой, бул келди да бары бир аз. Номер айтасызбы? Жок, Номер айтпайсыз. Макул анда. Ушундай уй экен, 104 берип берди. Соодаңызды берсин, байкес. Жакшы ийгиликтер болсун. Кана. Кеттик эми. Мында жакшы уйлардан көргөзүп баштайлычы. Мына жерде да бир жакшы уй турат го. Канча экен? Ассаламу алейкум. Уйдун баасы 155 миң, Бул канчанчыны тууган? 5-чи туут. Эмне порода тууган? Алатау дейт. Азыр боозбу? Жакын. 4 ай бооз. Канча литр сүт берет? 5. Жок, канча литр берет сүт? 20 литр. 5-чи туутпу? 5-чи туут экен мына. 20 литр берет. 4 эмчектен иштейби? Иштейт экен. Номер айтабызбы кызыккандарга? Жок, макул. Ушул канчага соода чыкты, айтыңызчы. 155. 155ке бербедиңби? 155 миңге чыгыптыр мына, берип бептир. Соққулук мал базарында. Жакшы. Мына жерде да бооз уй турат. Бооз экен, жакын бооз окшойт. Эсинен сурап көрөйүн. Ассаламу алейкум. Канча баасы? Айтып коесузбу? Баасы 140. Канчанчыны туйт эми? 6-чыны туйт экен. Достор, эси жакшы маалымат бербей атат. Муну алдыңызбы? Канча экен? 100 тоо. Этке, айдаңыз. Этке де 100 тоо. О, доңка бар, байке. Жакшы, кана. Алейкум ассалам. Кандайсыз, байке? Иштериңиз жакшыбы? Кана уйлар? Өткөн базар биз келе албай калдык. Пригородка барып бир сыйра көргөздүк. Жабылды. Канчадан сурап атасыз уйларды? 95 миң сурап атасыз. 90га бересиз, 7 ай бооз экен мына. Өзүбүздүн жергиликтүү уйлар экен. Андан аркычы 105 миң. Бул бооз, Наркычы наркы, сары. 95. Муну кунажынчы? Бул Саан. бул сатып сат канчага? 85ке кетиптир. 85ке кетиптир. Телефон номериңизди айтасызбы? Бул да барбы? 125. Бул 125 дейт байке мына. Саанбы? 120га берем дейт мына. Саан. Порода дейт. Эмне порода экен? 14-13 сүт берет экен мына. Порода дейт. Азыр номерин алып бересиз. Байке номериңизди айтыңыз. WhatsApp айтыңыз, 551 811 897. 811 897, Жакын бооз экен аны канчага кетти? Кете элек, жакшы. Мына уйду көрөлчү. Музоосу менен экен. Сүт агып атат мына.
Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Muzoli uy qancha turadi bas? 135 lira. 135 so'rab otasiz. Bu birinchi torpog'i bu. Urg'achi bu. Erkek. Erkek e? 6 kunlik ekan mana. Erkek torpoq. Bu sağap gördünüzmü? Qancha litr süt berdi? Hozir 12, 13 o'shunday beradi. 12, 13. 4 emchakdan ishlaydi ha? Ha, mana yaxshi. 130 a? 135 lira. 135 so'rayapti. Bozor savdo qildi-ku? Berib o'tadi. Qancha berib berdi? 120 o. 120. Ha, 6 u. 126 mingga berib beribdi aka mana. Archag'dan da ko'rsatib qo'ydim. Hozir so'rab ko'raylik nomerini aytsa. Akam. Nomer aytasizmi aka? Qiziqqanlarga. Ha, ayting. 507 507 34 34 51 51. 51 51. Mana shu Gelinden. Gelinden tarttık buna. Buyursa ko'rsatdik. Qaysi rayonda turadi bu uy? Soquluq. Soquluqning o'zida. Ha, sodаңыз bersin. Soquluqning o'zida turadi ekan. Alam deganlar qana chalingizlar tug'anlar. Buna uylar kimdan nima bo'ldi ekan? Hozir o'ta o'saqcha, ha? O'saqda bo'lazimmi? Bo'ldi. Shaqtadan muzolar uylar bor ekan. Baramiz. Peyqandarni tartaychi birinchi. Assalomu alaykum aka. Qancha ekan bahsi? 155. Boz bu? Qanchachisi içinde aka? Ha? Üçüncüsü 155 ming deydi. Savdo bo'ldi? Qanchaga? 135 ga. Telefon aytasizmi? Ha, aytib ekan. Mehmon uylar bor ekan, bunday. Es yo'q bo'lyapti, biroq muzoli uy. Sizga qaraydi, ha? Yo'q. Bir ayda to'ydi ekan baykan uyi. 100 ming so'rayapti. Qanchanchısini to'ydi? 4-chisini to'ydi ekan mana. Soquluq mal bozori. Do'stlar. Shuni qanchaga savdo bo'ldi aka aytdimchi? 95 ga bo'ldi. 95 ga bermedingiz, he? Kichkina qo'shsa Kichkina qo'shsa beraverasiz. Yaxshi, mana. Nomer aytasizmi? Yo'q, ha, ma'qul. Tugan assalomu alaykum. Bu muzoli uy qancha so'rayapsiz? 125. Muzosi erkak urg'achi? Urg'achi ekan. Qancha litr suti bor emi? 8-9 beradi, he? Yaxshi mana. 8-9 litr sut beradi ekan. Qanchaga berib yetasiz? 118 ga berib beribdir. Ha, 118 ga berib beribdi mana. Shunday to'g'an. Seniki qancha? 115. 115. Birinchi tuvut o'xshaydi? Birinchi muzosi. Muzosi urg'achi erkakmi? Erkak ekan. Buni qancha litr? 2 kun? Ha, 2 kun bo'ldi tug'ilgan. Semental bu, he? Qancha litr sut beryapti? Sağdыңызmı? Sağalgan yo'q, he? Birinchi tut. Shuni bugun savdo bo'ldi-ku aka? Qanchaga bo'ldi? Bunda rangni berganlar bo'ldi. Berek, ha? Mana savdangizni bersin, aka, savdangizni bersin. Mana endi targ'il uy turadi-ku, chirkin, targ'il uy. Targ'il uylar azayib boradi bizda. Mana targ'il uy. Esigim bunun. Ya. Senmi? Qancha ekan bu? 150 ming so'rayapsizmi? Bo'z bu sağmı qanday? Sağna. Qancha litr süt beradi bu? 11? 11 litr beradi ekan mana aka. 4 emchakdan ishdaymi? Ishdaydi? Ha, yaxshi, yaxshi. Yaxshi baykas. Buni da sizga qaraydi. Buni densoqlik yaxshi deydi. Targ'il uy. Targ'il uylar sütli bo'ladi degan chinmi? Mana chin deydi. Targ'il uylar sütli bo'ladi. Buni o'zi qancha? 135. 135. Bo'z ekan, ha? 8 ay bo'z. 8 ay bo'z. Qanchanchisi ichinde? 5-chisi. 5-chisini to'ydi ekan mana do'stlar. Qiziqqanlar telefon aytasizmi? Uydan onlayn sotasiz balki. 755 755 menen 19 19 59 59 09, he? Mana shu uylar ekan. Yaxshi. Yaxshi bo'z ekan, mana san ekan. 4 emchakdan ishlaydi, aka. Qaysi rayonda bo'lasiz? Qarabalta. Qarabaltada. Rahmat. Qarabaltada turadi ekan. Agar kimdagi shunday uy izlagan bo'lsa, chalingizlar mana. Nomerlarini olib beraverasiz biz. Kevirlar yozib nomer so'rayla qo'ydi. Biz so'rab balkim olib qolasizlar-da. O'shani kommentariyga jaza ketingizlar. Nomerni olgan turami? Je albaylar ishni qilib ketaveraylik. Don Qabar degan kanal. Don Qabar degan kanal bor. Buni uy qancha ekan? Assalomu alaykum. 130 ming, he? Sani? San deydi aka, jelinlari. Ha. Qanchanchida tug'an bu uy baykasi? 45 tuğan. 4-5 tug'ilgan. Qancha litr süt bor? 13-14 litr süt bergan.
Бүгün soda boldu. Kançaga бербедиңиз? Айтыңчы. Ekönü 235 böyle. А, экөөнү 235 оптом сыяктуу болуптур да. 235 миңге бербептир экөөнү мына. Жакшы. Бунусу эмне? Боозбу, тууганбы? 5 aydan ötüp aldı. 5 айдан бооз, Азыр саан. Бул канча литр сүт берет бул? Bu azı 10-11 böyle. 10-11 берип атат, Жакшы. Кызыккандаргачы номер айтасызбы? Жоқ, hazır ile satılatı. Болду. Содаңызды берсин байкес. Aylar var. 8 ay boz. 8 ай бооз. Өтө сонун экен, Не парада бул? Бұл Алатау Американка. Американка, Алатау аралаш 8 ай бооз дейт. Мунагы жаңы тууганда канча литр сүт берет эми? 28-35. Өзүңүздүкү же алып сатасызбы? Жоқ, алып сатам. Алып сатасыз, 28-35 берет, Ушуну канчага бербедиңиз бүгүн? Берлек 200 сұроту. 200 сурап атасыз, бере элек, бирок. Американка дейт. Мына реально айтты, алып сатам деди. Бул кеттиби туган? Канчага алдыңыз? 220 миңге саан музолу дегене кетип баратат. Буйрусун. Бүгүн базар ушундай, достор. Жакшы. Телефон айтабызбы? Кызыккандарга. 553 67 67 0081. 0081. Реально канча литр берет дедиңиз? Сүтү? Туғанда 28-ден 35-ке чейин. 28-ден 35-ке чейин берет экен. Той осканга жараша, Жакшы. Мына ушундай. Ассаламу алейкум. Канча сиздики? 135. 135 миң дейт. Оппа. 135 миң дейт мына. Канча литр сүт берет бул? 15. 15 литр берет экен. Жакшы. Мына кунажындар байлап коюптур. Эси көрүнбөйт, бирок жакшы кунажындар экен мыналар. Букадан качса керек же кача. Сиздики? Сиздики кандай? Канчадан баасы? 130 миң сурап атасыз. Ne kanal bu? Дон Кабар деген канал байкес. Sizler mi? Биста. Канчага сода болду, айтчы. O da olarak can geldi. Жаңы келдиң, Бул боозбу же качелекпи? Kaçalık. Качелек не парада бул? Metal. Сементалы. Жакшы экен, ал кепшеп турат, жачка чайнап. Ден соолугу жакшы экен. Дагы барбы ушундай уйлар сатылат кунажында? Экөө эле. Аркыны да көрсөтөйлү турганда. Бул деле качелек, Бул деле качелек. Мунун жаштары кандай? 1,5 жаш дейт. Баасын канча дедиң? Жакыныраак айткын? 130. 130 мунусучу? Бул 120 ана күнгө көлөкөлөк кылып көрсөтөт, күн тийип калып атат мынакей. Көрүңүздөр. Номериң айт кызыккандарга. 708. 708 менен 26 01 26 Кайсы районда болосуң? Белоцки'de. Белоцкиде болот экен, Содаң байсың. Мына достор, Белоцкиде болом деди. Чалып, эгер ушундай кунажын издегендер болсо, алсаңыздар болот. Баала 115тен сурап атасызбы? Жакшы букалар экен, токол. 115тен. Но эко швиц, Булар да 115тенби? Курук 115тен 4 баш. Өтө сонун экен. Азыр мен артынан да көрсөтүп берем мынакей. Ден соолуктары жакшы экен, жвачкадан чайнап турушат. Букалар жакшы экен, Базар кандай болуп атат сода мындай? Сначала ассаламу алейкум. Содан айтсы туган. Ассаламу алейкум. Содан айт, содан. Здорово. Сода жакшы элеби? Жакшыраак. Жакшы, Бар жакшы. Болду. Содан кыла бер. Мына артынан көргөзүп берели, достор. Мына азыркы букалардын арт жагына көрсөңүздөр болот. Мына. Мына экөө чоң швиц экен. Акеле. Жанагы, швиц. Канчага токтойт Фалкат айтчы? 115тен болсо берем. 115тен бересиң төртөө, Берем төртөө. Болду мына 115тен берем дейт. Содаң берсин, Айтсаңыз келсин. Мына 115тен берем дейт. Букалар да кошуп коелу уйлардын арасында мына. Моулардын ээлери көрүнбөйт атат. Ээлери жок. Ээлери барларды көрсөтө беребиз. Байлап койгон мындай сон букалар да бар. Сокулка келе алсаңыздар да болот мына. Достор. Тетиги букаларды көрдүңүздөрбү? 160 баш Казакстандан келген ак баштар бар экен, 50 миңден 70 миңге чейин. Ал кишинин номерин айта кетели эми. 0502 03 20 20 деген номерге байланышып алсаңыздар болот экен. Казакстандан келген экен. Могу да жакшы экен. Швиц. Эси жок экен. Жакшы туугандар. Лайктан басып көрөбүз. Бир туугандар каналды колдоп. Мынакей. Могу канчадан экен? Сиздики эмес, Кайсы? Жок, мынау? Мына аңгуспу? 90 сурап атасызбы? 100 сурап атат. 100 сурап атат. 90га бересизби? 90га берем дейт. Ургачыбы? Аңгус ургач. Номер айтасызбы? 507 150 100 дейт мына.
Kasapqa? Ha, WhatsApp бар дейді. Туғандар мына аңгус екен. 100 сұрап атасыз, Жақсы. Мына ой кетті байкесі. Ketdi. Қаншаға? 125 ga. 125 мыңға кетті. Бұйырсын байке. Сіз алдыңыз ба? Сіз алдыңыз ба? Жақсы, машалла. Мына кішкене маалымат, алғанға да, сатқанға да бұйырсын. Bir маалымат беріп қойыңыз. Бұл ішінде туған қаншаны той? Korumga etki. Етке. Болды, қызыр екен. Жақсы. Берекесін берсін мына. Саналып атады. 125-ге кетіптір. Мына қара үй бар екен, саған. Есі бар екен бе? Мына қара үй кімдікі? Қанша бағасы? 140? 140 сұрап атады байкем. Бұл қаншаншысы туған байке? Боз. Қаншаншы ішінде? Üçüncüsü içinde екен. Шындай. Мына үйлер кімдікі? Ассалаумалейкум. Тақсыр. Қандай? Іштер сеш бере аласың. Болып атау, үй біле жақшы ба? 140 сұрап атасыз. Жақшы үй екен, мына. Швачка чайна атады. 3 ай боз, 10 литр сүт береді. Бағасы 140 мың. Сұрап атасыз. Түш бересіз, Бұл да сіздікі? Бұл да біздікі. Бұл да сіздікі. 160 мың сұрап атасыз. Мына көлік қылып берейінші. 160 мың. Kemçege de işte 15 litre süt verir. Мұнық, екелі емче іштеткен. Ekonomistler. Vakit getirmeyiz. Уақыт кетірбейбіз, дейсіз. Açıda cumuşta vuruyoruz. Мына, екелі емче іштеткен, достар. Қанша сұрап атасыз? 160 lira. 160 сұрап атасыз. Кеми болады. Мұның артынан көрсетіп қойын, туғандар. Мұны артынан көрсетіп қойын сіздерге. Мына ұшындай. Жақсы үй екен. Бұны 4 өтен іштейді? 4 өтен іштейді екен, мына. Бұл жағынан көріңіздер мүйіздің. Номер айтасыз ба? Номер айтылмай ба? Мейлі. Содаңызды берсін анда. Жақсы, номер айтылбайды екен. Қана кеттік алдыны қарап. Туғандар, Соқұлық мал базары. Бұл жаңағы тартқан біз. Ұшыл қанша екен туған? 150. Мұз осы менен бе? 150 мың дейді. Onda tatlı olamaz. Қайсыны? Uydu? Тартып қойыңыз мына. Қара үйді тартып қойдық. Қазір қанша литр сүті бар мұның? 15 литр сүті бар. Мұз осы ұрғачы ба еркек? Еркек екен. Жақсы. Мұна ой бұл? Жақсы ой екен, бұна? Айтасың қазір. Бұл екеу бір бе? Бұл басқа о. Азыр мұна Мұзолы ойдың несінің номерін айтыңыз. Қана? 703, 75, 75, 15 номерлеріне байлансаңыздар. Мұна Мұзолы ой бойынша малымат аласыздар. Сода болды? Қаншаға беріп едің, айтшы? 140 болды о. Қайсы районда боласыз? Соқұлық тәлі болады екен, жақшы. Қана бұға өтелем, Бұл азыр құжыда саған, Саған, 2 туыт, 2 ай болып тұр туғанына. 4 емчектен іштей бе? Бүт іштейді екен. Басы? 150 мың, Басы 150. Уйлар бар, 10 баш уйлар бар екен, бір туғандар. Жақын боз. Саған. Торпоғы менен. Біз қайталап қойып болса оғылбай қалады. Қара балтада. Номерің айтайын. 0500 493 492. Şu номерлерге байланышып туғандар. Чалып маалымат алсаңыздар болады. WhatsApp бар бы? WhatsApp арқылы сөйлесіп алсаңыздар болады. Қайсына? Мұна ойды о? Бұл дағы бар екен, Боз ой екен. Боз ой дейді. Бұны қаншаны туған ем? Туйт ішіндегіз. 4-ші ішінде. Жаңы туғаны қанша литр береді? 20 береді, Şu номерлерге байлансаңыздар болады анда. Мақыл, игілік жігіттер. Мына базардың көрініші, көріңіздер. Şu менен видеоны жиынтықтайбыз туғандар. Соқұлық мал базарынан көрдіңіздер. Сақ саламатта тұрыңыздар. Сіздер менің канал авторы Данияр болды, Донқа бар каналы. Ой пікірлері ашық, жақсы ой пікірлері жазыңыздар. Ардайым біз қызматтағыз. Номерлері 0707 менен 388 350 номерлеріне байланышып, сіздерде ұшында ойлар бар болса, бұқалар болса сатам десеңіздер, біздің канал арқылы сатсаңыздар болады. Біз көпірі болып береміз сіздерге. Ондай бұқалар. Ұшы бұқа қанша екен? Жоқ па есі? 120 екен ол бұқа. Семіз, бағып. Жылқы базарға өтеміз.